Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Pastor PBM Basayomoy ubadai ukurtong shimet ubawan baar haki election MP Baladep House Nem Arjar Khatsau ulapan pau ba umpat kwa abanong AA la undang yakun ni unsenge no na kabenta ka election gabanwan. Kumban supen kan mau hang ni Reverend PBM Basayomoy ulayakun kum ukurtong shimet haki election MP na Shillong Constituency House Nem Arjar Khatsau Henry ulawan baar namar yakanam job la yok biang da ukurtong keseng Kongres uba Vincent H. Pala. Hapalayok ban yakren bat Reverend PBM Basayomoy ulayatu bahaduk menta umpat la banong AA la undang yakun ni unnam yakun syu yaki election MP House Nem Arjar Khat Khandai Henry undang bishar bha. Ulayatu uru bahaduk menta kimpat don kiseng san pertai jibawan ya kendu ya u ban yakun ya ke election dakano kono keseng namar ukwa ban mikmat kum UMP shimet syaka ying dorbar thau an jonggari India kenang ba unyo ban ya keren light lut ya gijing jong gajat ban reo kam pandon na ka jipur khat anga ya le nam ya le kam don ngono ro yang tahi ngam sim do tia do demi kata subjek Namar ngatri ka kam kabadon kam syaka koron India state government ngam chu engagement the issues national issues te na sei sementara ni ngai sei tho city sei different ministers issues ke affect ni ki baduk irulum ini tai ngam om hi mengalong ngam MP kadika semua yang aku nak sama India bangadon ke hok bangan yo jing shai ni kan sensia minister nadali telolong MP dah kamdon kala dan dari dah long orang atrai hingga kau kita jawab ujung memang ada non parti tu kira election ai kita jawab soal kasam kan oh kalau bangaya serum ceneng ngala mi na yi ngala apa je sor ngala je tu tu kan sebalik hi don jiba phone ru tari ni sa boy na dai na si jintia na dai na sa sino pidon jiba phone ya wala kali idon ni bari wan si ru tari ngampat ong ho ngampat ong Ibrahim ke jet aban jet nyam kira aban jet parti nanta kawairu ka pisaro ngatrai katrai namar kidon jiwa funya nga pan pisaro dengan bokon pisa te ngasim no na kata ba ki berkhan unu ba election di bodon pisa ki berkhan kunta ya wana ngalong pastor ki berkhan kunta te kawairu ko ba ngasim ka ba kajing nyovut kereha kandil terik jemang but nyo ya kawai ka print out kat south terik jemang but ha kata ka print out ngayo ngalayo vote pa ha kat south terik kat wa kajing nyo kereha kandil terik de kamu kadai na kadau chu ke VM kadai kadau chu ke electronic ni kan ni tao te ka mun ba wat la kham pat nyo kan rio me ka bon jong ka mi kadau kam la ba long ba kadai tang ka projection mano kata ngawat one file case den dai na yeng jong eno ka man ta ka de pito markum no kan don ka print out jongi ki candidate baro Bat kum nalami ka result kan do trek kalau tik kum ka result trek ka vote share. Ngalai bola persyak lupa je event ngadu arjar kalai. Election commission meeting ngalai attend do. I don't trust nama kan ni ketika human error dan ni human motivation asimnya kata minum lah bonong ya ka kam yutin namar manu ba control ya ka manu ba program ya ka I have my doubts kum manu menta pat kidon di parti ru
ibala move mai ibanda pendo no ki EVM ro. These are some of the factors ba laban trade. But kawai ru kalong pa I pai ba do ru la se kim pada ke ka kam MP ke kam MLE ke kam MDC la se ni dang duna ba ya ga jing community and mountain anticipation ke di kita di factors ki ba la se ya nam se ga jing ram ro tendai nampai pat ia kata ga jing ram nampai pat ia usilat ndu khundai hajar bengar lem pisa daga monso pa ya tracy tom ya no pa ji dia nga de kata na simi ka positive nam simi ka negative wa hadu ka to klem sing klem ye believe ye ya nga pa ban lek ya nga klem pisa ka ni ru sila ndu khundai hajar ki don kita ki ba ji dia nga ka to sa dan mentang do songo ba kawai ka wa penlong yang haru kini lara katu nga pensitom kila pensitom de nga ajar kar sama job kadon hi gading snow de nga ru nam kata ai nga sei ong ba ka state namar ba ngiya ye ni ka party system ban tau sarkar lai stang ba prabu prang la presang ban ra ya ka sarkar independent magale te ndai asmo ba namdadan kan MP Shillong namdadan kan bukan ka Uno minister dari ini bukan ka ruling hanga gitu semua namar ni kasi ni dan lagi kot gini ke Shillong parliamentary constituency dan ni dan tam way ban semua ka sul ka jai ban reo te kam dai dan ban semua parliament namar ben independent tu yo dan kemudian minute ban kren the in between sessions kajing try dan kam te nado no nilai ki ya kapten kasi bantu ke schedule ka mangala matno to I dan masan bojibon kharuki no MP choi la kran ni kata te ndai manu bo budin ko ni kata te in between bat ken ba mar session han to pimla ban lo ndai kajing try jo brio bantu si ministries ban ni dai te hato kada don kamu bandon parti kan tendai kala hi hanga hi no now pa ba siaka sarkar India now pa ba siaka Lok Sabha direct kan kamundon kan kata ka ba screen no yang ka parti kan belum tanga ngadon ha kata suwa ka national party te gadon ki isu jo kaya bende kan ya parti yang akan siapan keren tendai yang mengadai parti man ngap ko ngom ka parti dan ni ladang ngalompat lai luat pan kaya mo pa iba pa yang aban le klem don bakang mano di sana snow MP doi ka tai ka skit kaya da hoi de MP yang ang snow ron kam don kam hi ban berkat parti ban de ban kwa long minister ang thelu de lada ka sarkar ka le ya ka badai ngini ro kanugon ko basensia de kam le bom de don kam ban kedau de long lai luat ke ni la filong parti man pat chunai luat de